Ninjani? Manu ngangitshela ukuthi ubona indla. Ngibona umuntu ophethe iballpen. Ubona umuntu ophethe yini? Nencwadi. Nani? Nencwadi. Angisho? Mari iballpen le injani? Ired. Angisho bangani bami? Umsana lo bambiza ukuthi ngu-Ayo. Bambiza ukuthi ngubani? Ngu-Ayo. Umsana lo ngubani? Ngu-Ayo. U-Ayo une-ballpen, ipensela ebovu. Unani? U-Ayo uthanda ipensela yakhe kakhulu. Wenzani? U-Ayo uthatha ipensela yakhe, thatha nencwadi, uye esikolweni. Ayo wenzani? Wenzani? U-Ayo bekabhala amanomboro. U-Ayo ubhala ini? Ubhala ini u-Ayo? Bona ngangitshela ukuthi amanomboro la u-Ayo awabhalileko la ngubani nobani? Ngu-5 no-4 no-2 no-3 bangani. Angisho? U-Ayo ubhala amanomboro encwadini yakhe. Ubhala amanomboro kuphi? Encwadini yakhe ngepensela yakhe etsha. Ubhala ngani? Inhloko iyalila esikoleni. Inhloko iyalila yenzani? Ithi abantwana bayokudlala ngaphandle. Ithini? U-Ayo uyagijima uphethe ipensela yakhe ebovu. Ayo wenzani? Ayo udlala ibhola. U-Ayo wenzani? Udlala ibhola. Abanye bentwana babambane ngezandla bayagijima. Benzani? Babambane ngani? Ngezandla. Abanye badlala i-oga, abanye babetha izandla. Abanye benzani? Izandla. Senibetheni zenu bani? Babetha izandla. Ngisho abangani? Inhloko iyalila kodwa. Inhloko yenzani? Ithi abantwana babuyele ngemaklasini. Ithini? U-Ayo uqala ngesandleni sakhe. U-Ayo wenzani? Ipensela ilahlekile akakaphathi lutho u-Ayo. Ipensela yenzeni? Ayo uqala ipensela yakhe etshanini. Uqala ipensela yakhe kuphi? Etshanini. Uyiqala nangaphasi kwenhlahla. Uyiqala kuphi? Nangaphasi kwenhlahla. U-Ayo ukwatile ngoba ipensela yakhe akayiboni. Angisho? U-Ayo wakhamba uya ngeklasini. Uya kuphi? Nakaya ngeklasini ugadanga into phasi. Ugadanga into phasi. Nakathi uyaqala uthola kuyipensela yakhe. Nakathi uyaqala uthola kuyini? Kuyipensela yakhe. Manje sithe njani ipensela yakhe? Ebovu. Ebovu. Ayo weqa. Ujabulile u-Ayo. Wenzani? Ngubani ongangikhombisa ipensela yaka-Ayo la? Ngile yokuthoma? Ngile yesibili? Ngile yesithathu? Ngoba injani? Ibovu. U-Ayo ujabulile uyitholile ipensela yakhe bangani. Nkosi.